بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جو خدا ربه صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحاب و اتباع ویتوابه حتی رجا قیامته. تماشاوان عزیز د برنامه نو یک بناوی عشیرن ما دیسا ام لپیش بریوانه بریا گو از میوان برنامه بوا بدما داناسین هون حزدکن وکی عادت و هرجاره به هلبسته که بشعره که امی برنامه خواه پاشه از معزوبان خواه یه میوان برنامه از بوا بدم داناسین گنده گوامله و معزوبان خواه ایروژی برنامه خواه به شعر و هلبستک شیخ عبدالرحمن اختپه یک گرد از وبوینا برنامه بکم ناوی شعراوی پر حزینم دوری دستم غربت دل کر کباب دور و محجورم جیار نازک عالی جناب برف و با و پوکت جیکر دور بو راه عالم مام دار غربت ده دورم جدلدار شباب در غریب برف و باهوز عجائب دل کواند ده چکم یاراب مدد دنیا لمن تک بو عذاب جا آسیمانان برف دبارد تیتا خواری وک سرات آگر حجران و غربت من دل بو التهاب جمله عالم د کیف و شاهین ده سربلند لسر من برف و بایا آخ و کووان به حساب ریل من هاتیه گرتن مام دنو هنده چیا کس نمازانه بحال من فقیر دل خراب بله امجی شیخ عبدالرحمن اختپه برحم دبیرا خوتینن و وارا معلوم دوی برنامه ده بوی شیخ عبدالرحمن اختپه دبیجن یا رب تو گوراوی بکه بهشت تو گناهوی عفو بکه یه تماشاوانا و حضرات هوا بله تماشاوانن هجا ام ایروژی ده برنامه عشیر من برنامه می بناوی عشیرن ما ام میوانه گندکی باجار ماردین نافچه قوسر به نافچه قوسر گردایی لگنده تبیات نه تبیات گندکی نزی 7 کیلومتر نزی باجار قزل تپه لگنده تبیات خود جورازی به هنجی بخیراتنه لگنده تبیات ام میوانه که حجی محمد و حجی سلیمان کلی که میوان ما یه برنامه و خبردن داناسین براسی ام میوان وان معزوبان تیج مرادکن لگنده تبیات ام لبا عشیرا شکرا سروک و پیشکش عشیرا شکرا جوان رد بجن مالا حج بدران نها ام لعودا گندن هون حزکن ازیده درج نکم داناسین گندو یا عشیره جدوه پیشکش عشیره از بگرمو پیشکش و بکم هیچ تره که حجی محمد توم بخیر هاتن برنامه ما ساختر خودش ورازی بونی بخیر هاتن که حجی تماشاوان نهجا لتنشتامنی راسته حجی محمد قلچ هیه حجی محمد قلچ جتبیاتی کره حجی بدران قلچ خدا رحمه خوا المدیه مسلمانا توا و تماشاوانا یوان جی بگل تنشتامنی چپه برایوی مزن حجی سلیمان قلچ هیا حجی سلیمان جی دمک درش مختاریا گند دکر تنشتامنی چپه یا لتنشتاوی که هادی قلنچ هیا کره حجی اسماعیل او جی پیشکش گند بو یه دیجی همو پسما میوانن براز یوانن مری ویوانی نیزن املو اودا گندن نها اودا گند وکی عادت و هر جاره یک او نشوپی کردایی بره
هر روز دیگره ایرو دیسکر یاش بو برنامه دریه خوش مروه کرن ون حز دکن از بزیورم سرکه که حجی محمد قلچ که حجی اون کارن کرتایی خو بدن ناس کرن yani nave ve bernave ve nave bave ve şwa despeka bername cî mugo em li mala serokê eşîra şükura yani şükura hundur xwe gelek bavikin inşallah kelîkek de ez ê pirsawana jo bikim bu kurtayî hûn karin xwe bidin nas kirin kerem bikin Ez Mehmet Kılıç'ım. Belê Lawê Hacı Bedran'ım. belê Hacı Bedran meznevê aşîrê bû. belê Tabii ki ev aşîr hatin awan ji Iraqê hatine. Em ji bo eşîrê em ê werin inşallah beriya em behsa eşîrê bikin navê gund Navê gund bi kurmancî tibyatê belê û bi Tirkiye Emirliği. belê çend kilometre 7 kilometre dûrê Qızıltepe'yi. bi Qızıltepe ev Ev girêdayî girêdayî. Em li vî Baliyê gundî Qızıltepe. diya xwe rabûn ji dayî kirin Hem vî li gundî vî gundî çêbûne, Belê. hem li vî gundî mezin bûne. belê li ser riya îpekê jî yani Seriya İpek'e E24 karayolini. ev riya îpekê jî rêk tarîxî Tarihi dîrokî tarih kevne. Belê. Tarihavi kevne. belê gundê we çend xanen yani çend Sedû malin? bîst 120 malin malin. jê derketin jî Tabii ki li Kızıltepe, nil Merdin'e, nil Ankara, nil İstanbul'a ne. Tabii ki bela bunu tabii. Hem bir sabah eğitimi bela bunu, hem bir sabah görev bela bunu, hem bir sabah iş imkanı bela bunu. belê kekê Muhammed we behsa hûgo ez kurê Hecî Bedranım li tenişt min kekê hecî heye ew jî Hacı Süleyman Avcı Hacı Süleyman Birayim'in mezini. Vekî dê birayê we Hacı İsmail'e bu, avcı mezneme bu. Pişti Xwedê babim, mezin eşîrê ew bû. aşire ev bu. Belê. Pişti babim, Hacı İsmail'ci pişti babim, uyucu vefat kir. belê İca anacı kıyameyne glebinerim ma. Belê. Ben ve aşire bir kodina. İnşallah na ez bawerim xwe tedî peyvek pêşiya heye dibe avaya gundat paneya riyad xuya ye li gor goda kurê we ava kiriye elbet ew şopa bav û bavpîrê xwe û birayê xwe mezin hûnê bajon hûn dajon jî elhamdülillah kekê Muhammed di gundê tibyatê tev şükürîne yani Hinek hene na. Yani cesedi haşte şükürün. cesedi heşte Şükür. yani hindik tê garîb hene Hindik avcı milo bimerane. Bu khodi ama avcı hasibi şükürü ter. ew jî şükürîleşmiş bûn yani Şükürleşmiş babi hoşkali xonnameden avcı bunu jime. belê و ام شفتو حدكن belê وام فرقي ناخن ورتا ملفي خوان belê يعني ام تسمع عملات ملفي خوزكن ew jî bi çavê mervantiyê او li تعبي we مرفانتي المدر عين belê و jin jî we dane he مجنتانا ما شفتو ازوجين يعني bunu vak öz merveme. belê pêrgava û çûn şahî û kêfadê Aynen var. Vak öz merveme tefark. li gundê we kekê Muhammed gerşî em beriya werin oda gund em derketin ser gir gir jî yani hem ji hêla dîrokî vê hem jî ji hêla xweşiyê de xweşiyek dayî gund yani wek kel hakê ji gund re hûn ev gir pişt re çêbûyî yani ne wek ya ji Na sunîne yani li gor tedî zanebûna me ev jî bi alet naçêbûne. belê Çünkü wê ça tu derdikevî sergir belê dora gir giş jor da axatî bûyî gir. belê Yani wana bi imkanî desta ne mümkün. û di rêzekê jî de min bala Xwedayê li qubla we meşxoq heye li diyalî we salax heye yê bosxetlê di rêzekê jî de yani şevdû heya kilêbînê jî tilênû Tilelûn. Heya derbasî Sûrî zîdim. belê ji xwe navbêna û hudûd jî nêzî 5-6 kilometre. belê ê tilênû jî xuyayî ji verî Erê xuyayî rahat xuyayî. belê li paşê meşxoqî Paşê meşxoq. hûn derdikevin sergir jî Em derdikevin manzara wê xweş e. Miriyê xwe li wê de belê
فشارتنه مریه و تل لسرگرن مثلا نیو گورستان کی هبو سر ماجی بالا خدای نیو گورستان کی هبو که محمد دبراوب چیدی بی yani دبرا ما بالزراعة يدبي بله tabii ki هناك مريج يشخر تجارة يدكن بله يعني زراعة وتجارة şu gün bu mahalle Kızıltepe yani pırnez ketina muajir ama بناء دولة يشخر شغل مثلا مامورun falan yani bir teybet debraval ser ziraat harde hamu kesiyeyi أرضي yüzde ama herkes ziraata hoji bu ya abi böyle beş bu yani nevya baran ana bu ya abi bale از biz yivarım serva bes az bu xazım ki Hacı Süleyman Slav ki beral tamaşavan abuk muji karim xabir Süleyman Hacı Medran baştibiyati az Slaval لفي آباء تماشاواني رهبر تيوي بله عليكم السلام ام انسان ناوي نونرو خبات خاري تلفزيونا رهبر دبجن وعليكم السلام جو دري خوش مال بكر وما كلمه وانا امجي بيروزي وسباسيو وبيشكي ودمك دريج مختاريا قند كر اري والله مريو بيش كات سبارت جوانا سفار اري جانا اري والله çav gram mübarek muhtar. Vallahi çav. Yani فرنگ سیوک موجی و گرام موجی باشه. گندیا و چی که والله ما دوره خوش مختاری که. که حجی من اف پرسیا من گرچی دست بکا برنامه جانی زمان yani amli oda gündün nav berici be oda digare çavay yani oda ya günd هر ایوار جواتا و شید والله جواتا ما شید به وقت بری ام تدی آنها قش درن قزل تبع اما ایواری ام قش بروش ناقره اما بشب برو چاها گرک میشه که بری چاها بوکا که حاجی بری برو برو جاو برو بهتر بو جمجاس بیده اره والله جمجاس بی اما قد کرن دهاتنش بو قحوی ایجا آنها درن ایش بله iş yeri vangır Kızıltepe bu vihavi ruh hakas yani gına tişki güzeluri ve بروچ قهوه بردوام بدانا قهوه بردوام نمدن يرو ان شاء الله نمدن بله كي حاجي يعني جيانا گوند جسبه زودي چاوا دست بيد که مثلا از پروژیل وی گوندی دایی کربوم از ان شاء الله کلی که اگه بحث بکم يعني از حتى صفحه دوداجي دبستانا اول حتى دوداجي من المكتبه ورخان یا طبیعتی تبیرامه مثلا بری بیرک جن راد بوم پشتینمه جرانت کردن یه ناو سرانی سر سیوه ده او جرانت کردن yani پشتینمه رازان عیب بو این دوام دکی او عادت نه ولا او عادت دوام نکن نه yani بذهبو بیستان هبو از نمایی آنا پر yani ya çeyrek ki gelek jitne yani جبری چی مایید نابوده طبیعت دیش عادتی بری beri yani çiftçilik او جودکاری مایید جپه بگش او جینو بری yani زحمتها بهتر زحمتها بهتر و آن زحمت نمایی herkes traktora uçuyor ولا جوته خود که ام آلی هفت بری از بیم آوت هنی عمل گنده ama جامه پیفتر ama و ama راح شيء بوها yani ardı gün tava var tava mı her diyarad uterici 65 edem bale ama واحد شيء بو پیفتر اختور دی گنده تنو yani jiyana beri ama tiştek نما يعني لا ولا لا اف تكنولوجي مغلوب كرجيانا اري والله يا بري خوش بيا انا خوش بك اي والله بري دها خوشتر اري والله بري دها خرماتي خو انا حكي تديب ويا سوسيتي جبيها ديش بله ازدي صاحب زيورم سروا تماشاوان نهجال تنشتامني شپه ككي هادي هي كوري حج اسماعيل خدا رحمه خاله بکاپمه حج اسماعیل سروکی عشیره شکر توا بو انسان کی خودی بخت بو دهرم جهاد حس کرم براستی گلک جار حکومی الوی و دی ام جهاتن صحبتاوی امرونشتن براستی وی جمع حذکر مجی حذکر و هر انسان هر مهمی جه حذکر کوروی
ككي هادينها أوجي لتنشت مارونشتي زي ميكروفون دريجي بكم كرتاهي برا أوجي خبد ناسكرن و در حق برنامه دي چند كلمة بيجي در حق عشيلة دي بككي حجي محمد رامي هف بيفين أخذ دام بكين كرم بككي هادي سپاس ملا محمود خدي جرازي خيراتنا خير خدي لوزي السلام خوش رهبر تي وير دشينم عليكم السلام ورحمة الله حجي تماشافاني وير ناوي مهادي سوادم تركي قلتشه از لا اسماعيل حج بدرانم اج تبياتمي و از نویه حج بدرانم زاروکتیا ملور چه درباسو اجل وی گوندی چه بومش دایکی و جبو خون دوانی جبو خونده جبو زانینگه هوا جبو زانینگه ما خون پیش سالا اجبر دور کردم کی جان زانینگه قدم که هادی لدو اقدنیز üniversitesi uluslararası ilişkiler مخوند لقبرس پیش سالا مخوند و دی سال وگره ولایت خوام دی سال گنده خونه و سر عرضه خو معلوم ملکی خونه و دی سال خیره يعني خير خدلو بعد بجم جي رحمتي ابي ما اسماعيل لازمهم بقرن يعني محقق يعني حواجي هات خدي شو رازي بلي فوالا انا من عافيته خدي شو رازي ادام كعادته وك مگو يعني پیش سلام خوند و امهاتن دي سوالات خو و بخوده انا ام کاری خو صغری خو دبلن و ام شحاتا خو ممنون و قدام خوش بله مربي هبن ما مقش مربي هبدون يعني غريب ومريب قش وقت ما جمع يك ام قش مربي هبدون قدام اجي نزيك قضيه او نقاش بربريجي نماي نا دجي وجدر بيجي نا ام قش وقت بري هبدون ام جهفدور باشن ام يعني بتايبتي خورتي مينه انا جهفدور بر باش بله ام قيمتي هبدود بله وان شاء الله مهين جهفدور خدش وراسي ان شاء الله عزيزي ساب زيفرم سرواكا كي هادي كاكي محمد شكرا دهرمدي يعني دو هرما مردين دي جيكيواني جرين كي çünkü دهرما مردين دي چند عشيره مزن هنه بجمارن بلكي او جمار تليه هر دو دستا در باسنا ki ye grink عشير پرنش خو بله ye grink دهرمدي یک جوانا جي عشيره شكرا يعني عشيره و جوكوهات جرگا يعني تاريخي جكيان تاريخي دهاد لتبيات بجيبو چند گندهواني چند بافكيواني يعني در حق عشيره خود تشتي گوهنزانه نم تخازن تماشاوان آره هون لحف بار بكن والله عشيره ما عسل امجي عراقي هاتن بله كردستاني كردستاني هاتن اما هاتن جكي درويكا كي حجي امجي گندي تلعدس بله او هي مربي مجي بحزار الولجه يعني دوي واريد ببور من بيفا وبري تماشاوان هجا تلعدسك لقزل تبد نابناوي وجيلان بنا سريكاني ده ناو تلعدس نا هو نافيون شبه هف تلعدسا جو ككي حجي محمد بحث ذكا بالي موسلي بولايتا موسل لغريدايه از بخجي شو ما مثل عدسي قندكي دسي قنديما قال قنديما الورهنه يعني باش تشيكيوان وقتها اي شكرا الميرديني تبياتي بايتختي شكرا ايوان العدس ايوان العدس نقول قنديوان هنا دي ريوا قنديوان جان شو ما نت العدس تاني بله واماتنا فيدا كي جان قالي وهاتي مثلا قال كيما خالت اغا هاتي خالت اغا بله اجا تبي خالت اغا جي براجي ويهبون بسمامي ويهبون عشير ولا قويتشاي لقارشي حكومة عراقي رابون سرهلدان كرن سرهلدان كرن جوي سرهلداني وردي قال كيما جو مزني خرج وي شاي مزني وان جو بس اف عشير برت هلاكي ما ام نكار بدولتك الشربكن ويقو اسحيا
بقى امجاد فنا قلت فنا قري قال كيم الراج اي قويابو اي مرفيمو بمرد دمشن امش خور هرن درباسي تركي قال كيم اول ورهستن او هات تركي بيشتي هات تركي tabii ki amca aşiraki kanın aşire olarak kabilem şukurine piştihat ki kan reisi ki ken ve çay mala serhem bu mala restem bu mala restem bu restem go ki go ami go agat tedib vore be aşiram be çinab go hamar khor خربيت بيات ايش خور عبابك وقال كيما هات كت خربيت بيات خربيت بيات يا وسو بلي قال كيما وسو هات كت خربيت بيات يا افا كروبيفي وجو تدي عشير مزنبو رفورم تشيبو قن بلابون مسقين تشيبو تلتئم تشيبو مستا تشيبو شيخاني تشيبو دك تشيبو دل تشيبو وسائل يعني فاناش تبياتي افا فانا كش تبياتي افا افاناج شكريني اوجي شكريني مرفي من tabi edici mesela Halit Ağa çar hablavi bu yekce Hüseyin bu yekce Ashad bu yekce Sincer bu yekce Hissi bu ama İsa Çarlavi Halit Ağa bu. Piştivan çarlavana tabi biraz civici bu. Pişmami vici bu. Evci perhat bu. Mesela vak mala şorbetir, vak mala na'met, vak mala sofi. İbrahim mala na'met az naşaş. İbrahim mala na'met. Vana ci biraz ci Halit Ağa'nı. Ev çend gündün mala mesela na'met gündekin. Mala na'met tabi bela bunu yani gündevan ilo resul hamame ama tübiyat yeci hani yani merkeze o resul hamame merkeze o resul hamame şorbetir mesela şorbetir bu ne sevgun merkeze o meskin teri ilo toluk hani taşık hani beş evler hani bela bunu mesela hissi قالك بلا ابوي شاهين مثلا تلتعيم كي شاهين لرجي تلتعيم كي اوجي لور قالنا لي وان لورن اوجي براجي خالت اغابون كي حجي قندوان شو قسمك وجمارت وقود وازده قندن جارك دون كارن دوباره يمكن يعني تبيات مسخينتر تلتعيم رسل حمام دال ديك كرك مستا شيخاني تولك تعشق شبكة دوازده شب راست مالا بري خستا سيزده شب و چيك دلي مالا سيزده قند يعني غير يوان سيزده قندا باجارة جهن شو باجارة هما از بهم yüzde 30 şunu bajar. Yani takriban 15 gündaji le bajara. Şunu bajara ul bicib. Lukki de bajarı Türkiye'de bu khazdık şükür ile. Ev günde ve jimartın ki hacı. Ve go çar bavke şükurahan mala hasi. Mala Sincer. Beli. Mala Ashad. Beli. Ve mala Hüseyin. Beli. Ev dici mervevan yani mala şorbeti mala na'met. Biraz Halit Ağa'nı. بس ايش خالد اغا اف هر شهر خالد اغا اف شهر لاوي بله او جندق وجمارتن اف بافك يعني اف قبيله لوان جندا بلابون يعني تمنى الجندكين الخرو peşkeşevan ki mesela bejin ye mala sincir mala sincir رشيد بله رشيد الحياتي الحياتي مثلا مala hasi مala hasi لساحب بله محمودي بله حجيب حمد صالح بله حج جعفري بله ما لا حج يعقوب جيجي حسيني اوجي قول ديواني يعني حج يعقوب مثلا يلو اوجي تلتعيم كي يلو بله بله بافكيواني ديك يا حجي مثلا فدوها بوقت مالا حسين
إيه حسين صادق حج عيسوي أو يك دوام كن يك دوام كن أو كستن صادق يعني بجمارة خوشي كمن بالكامل يك دوام كري çünkü بابي وان سلف يك كتيش ايوه تعدل وان كري لا خدينا داي خدينا داي يك دوام كري حج عيسو ولد حبك يشيبونه بله او جي جبابك كي او زوجي ديان خالطه مادام يك دوام كن او حسين لا يا خالطه زوتر ديان وان لغور و نورج بو يك دوام كن ويدك كي حاجه تجي مالا اسحت اسحت امن هون مالاس بله امجي چند برناف دناف عشيره هي مثلا ايوا قلچي قلچ هي شاهين هي قمش هي بله سنجارولي هي بله السلام عليكم. عليكم السلام صعب وخليج ورس اصلان هي بله او چونو هاتنه و گرمن مرفانتیه مرفانتیه چونو هاتنه و الشيء ما حبكي يعني سر الوقت دي بر بهفدور اتفاقي بله دناف عشيرة ديك كي حجي تو سياسة مدار تو اشتر بيجم سيدا شيخ عالم سياسة مدار جهني كي مثلا وكيل مثلا ملت وكيلي او يكي نامد مزن بوبو بله نامد بله حسين يلدز بله او بو وكيل از مثلا دونما كيما سياسة تكلم امبون انا موجود اخصاب بارتيه دي يك الباشخاني معي بارتيه راست الباشخاني كيو هي بله حالا جي دوام بله بله كي حجيج غيري هرما مردين اشيلا شكرا الهندور تركي تجيه ده بدي وقو جموسلا ما كان الموسلا وقو مردين اجا بيشتي هاتن بيده مرم نيمه قوتن خالتا قوتن بو اداره ما بلفر نابه امش خور هرن زوزانا جبو قام حيوانا خدي بكن بي اداره خبك قال كي مجي مساعدة دايوان او چونه زوزين بينغولي انا نزكا ده دوازده قندية مجل بينغولي ما شاء الله يعني اوي بينغولي جفر شونه ايوه مش موسيلات او جفر شونه بله او yerleşmişi بينغولي بونه بله او جي مرفي منه تكليه وان هي بابا هي ازايا دادم سرب درنوتين on havduji naz dükün avteyn cemem derinde. Nurji juan dedin şükürü ki. Aynen şükürü. Günde wan ayrını tişti wan aşire wan şükürü. Hatta yekjeji ev Selahattin Demirtaş evji mensubeki şükürü. Evji jeveri. Jibin göleyi evji. Beli. Cibo gezi dinavan de nahoşik çebu. Beli. Selahattin hat Elazığ sazon. Palo. Navon hop. Dinavan de dijimnak çebu hat palo. İca ana bizaza olarak bu Selahattin lur çebu lur khulqi lurati zaza olarak tanıtmış kirin. Yani dinava Kürdistan'ıydı. Zaza olarak tanıtmış. Ama öz ve öz şükürü. Ne zazayı. او جيزانو وهركش جيزانو هاد فر تجاري Selahattin يعني زاني بو مريفني ويلي زاني بو çünkü gelek jara sabah Ahmet Türk falan durdu yani gotu vaz şükürü merdiven Mehmet Demirtaş şu çarşıbur Ahmet Emçun Çarbakır بله mesela Mehmet Demirtaş doktor bol ve Kızıltepe evci merdiven bu بله hat çarhat boya bu şükürü mü بله عملي خديجي دركتن و 10 سالاجي كماما جناب و شكرا كي حجي تو شيخ و سيدا و سترامبيج ياجي دنبيج سيدا دركتنه كي مثلا دركتنه ملا شاموس دركتي ملا شاموس ملا محمود دركتي غاديش ترخزي ملا سعيد دركتي بلي بله يعني هلاواني اولي ملا عبد الحليم دركتي ملا عبد الحليم دركتي
ملا سعيد راس رحمة خود الوان به رحمة خود الوان راستی جی اف سیدای و ناویان جمارتن سیدانی هریم جدات عالمني يعني حقيقة جي انا عالمي ما شكرا جي قال لك يا عالم پروردهيا قداني حقيقة جي باندورا و هين بردوام بردوام خود تعالى رحمه خلوهم دنگش دنا كتن جناب لا من نبيست تدي عشيرك مزنه من نبيست ونبيستي من نبيست كي حجي از دبجم بهريم دي تو عشير وكو زوناگه يعني شخالط آغا دمك نزارو که ما يجي كار انا بافكي خو بخالط آغا يعني پرزودي پرزودي ام زاريه عبي هبن بله ام جي بافك كن بله و ايه ما بشتي خالط آغا اوجي بسمعني خالط اوجي ام زودي كينا بله بله مثلا وق مالا نعمت وق مالا شوربتي وق مالا صوفي وق مالا افيمي اصلا مالا بري فصلا وانا مالا جي امزودي كينا يعني امنوك عشيرة مثلا انك عشيرة انا بمليونك بابنا يعني هو منسوب عشيرة فلان كز رمي فلان كز مثلا سوريكي فلان كز سادة جاب فيهاوي بله ايه منوري ايه تجي براجي خالتاغان او جي برزودي كيما بله لهاجيه كسيوها نكك يا حجي لهاجيه قال كيما علياغا لهاجي تربا علياغا لهاجي خدي رحمه خليك قال كيما علياغا لهاجي لهاجيا كي كان لهاجيك كان بله وانت جاري دارن سام دارن ويدا او تنجما الورجي شكري لازم هبن نا والله الورجي شكري تنن هم قاسي شكري نيجيك لورهن يعني ام حفاظ ام دوستيها عائله دوستيها بله زي بزي فرم سركه كي مختار ده حق شكر هذا تشكي كم زاده كي حجي اشتبه هما هون تمام بكن ياجي تشني جوداتر هون قاربن بيجن هون كي هادي اي والله زاتر تشي هادو قشقوتي تشتكي قام بيجن براستي جي عشيره شكر هذا هريم هدي يعني اشترف عشيره دجي يا حسكرن ودهرم عشيره شكر كي ابراهيم جمالا نعمت اوجي تماشاوان نجاج قولك شكرا مالا نعمت كي حجي محمد جي اني زمان كي ابراهيم حجي ابراهيم قمشي الفيري او جي بشكش شكي مالا نعمت يعني الميكروفون يدريجي نكني بغيد رحمة خدي ليه حجي محمد شو بيشتي حجي محمد وانا وعقالة بيكتا نور طبعا نعمل ميكروفون يدريجي انا سربست كار دريجي سربست كار دريجي حجي رحمة خدي ليه ولا قال لك جارج مرجي بحسابي حجي محمد برحمة محمد شو رحمتي فيه ام كارن بدينيجا اذا كاك كي ابراهيم تجي كا تشكي مخازن لزيدا بكن يا ابو تشتاق امزانا وتاريخها شكرا دو حب يازار نبيساندن يك انجليزي يك عربي دبي فانا قوان قوتي تخمينا مدى يا زي اخوان نبيساندن قوتي تخمينا مدى اب بيلكا جالي مرة شرابي بله قادمه كي زوزين هاتي هيك شكو هاتي وانا جاري جيكي قوناقلاش بيكون يعني كي ابراهيم ببوري السردمه بريدي شكرا بيلك يكون يعني نشكرا تنين سيدا انا مرسله امرا سمعيله عزيزه مرسله علي خاني بهفر بيلك انا ملتك يعني عشيرك كي كان مجوان كي كان اري او كي كان اجي عشيرك وقت إيرو شكري بويش شحف بابك هر بابك مرسله إيرو تجرد بيجد بي از مالا سنجيرم يكاخب إيدنيني مالا بدراند بي ام يا ام بابك يكن مالا نعمت بي ام يكن مالا سوفيت بي ام يكن يعني فانا هر يك بابك شخور ارتق بسرعه وبشتي بي سي تشالت بيجي سالت فانا بكره يك بوك عشيركي اوك مرسله تشاوا جدو عالم مشغولين دبي خدي جرافي تابي افيازياوي ما خندو ديتي فاي هي العراقي جماعاني انا بعربي ترجماناي هركس زانه دبي جور رابوني قوتنا هاتن سوري شامي انا الشامي محلك هي جير دبي محل الكيكانيه عربي جوي محل بيفي كس بكردي نزانه كسك بكردي نزانه جوي بيفي
لسوري جوي محل بيف كسك بكردي لشامي نزانه إيجا جور رابون دبي شون بغداد بنيا بغداد تقري تهي يا زيد دبي جد دبي الويدا قونغلاش بيشونه تابي دبي بلد اوينه دولتها هنه دولتها شر دكن باوان كرنه قوتي هونج الجمه في شانتيه دكن ور آلي ما عمل إيران يخن دبي وانجي بإيران شر كريه إيران كتي بشتي إيران كتي بيفي بون تعلقها هف جندانه هف دو چاوا كرنه چلو كرنه روكي وان دعوتي كرنه قوتي و افشر قش بمركر دكاغت دبيجي Peki anha her Halit Agar diyeceği dibe her beka valitiya musile bidme. Hakdan tam zan rası ta abşar gış bemarket dibe veya bu kolay. Dere jwe der ka mezi Iraqi ve çayki jer dibeci dibe em demek edene dibe em behevdu bir şeverin. Şeverin dibe tüser askere tunab milki. Vakta em valitiya musile destev yakın em nama karıcı bisin. Tabi zamanı em dejim beri Osmanlı'yı. Çünkü dibe düccarajı Kızıl Merdin buyi kaza musili. Duan tarikadı buyi kaza musili bir şey ayrılmış buyi. Dibe pişti gore kiri dibe rabu wan lhafdu nekri şer karna. Şer avane me Halit Ağa goti arkadaş. Apoyi hak braoy goti ne maptar dıkadı. Tevi şerri bisekin tu nasekinine az işte ayrılmış bu. Goti me az ser pişta haspa hoşar bugam haz bem kuştun. ويجي دبي إجا تابي تاريخ دبيجي كي ملت بخالط أغار جي وقتياي التاريخ ورد بيجي يعني باندورك خالد آغا لسر عشيري هو سر عشيري هاي بآبيوي رتابي آبيوي عبد الله تشيكوي نافي تشتاق ناب ور حاصل جير أحمد الخليل بله جي أحمد الخليل آيرمش دبي عليكم السلام ورحمة الله هذا شو رازي بور فيالي جي هيوت Ahmed Halil ayrılmış dibe. Ayrılmış dibe peve dibe xode gravitedi tabi bayrak bavikin. Seyda bayrak bavikin. Her ki bayraqa xo ber hayvana xo çıkrandi o ayrılmış buyi o jmusile derketine. Jmusile derketine o Ahmed Halil şerkiriye hayal ser hasba xo hati kuştun. Iraqi goti ve hatin kuştun tefşan berdin. Vana cihatin viyali musile de tel ades o de tel menare de asebune. Lurmanı. Pişti lurmanı vana hatine dibe derbas bunu xode gravi icaje pe ve ihtiyare med bejin. Tarih lur qudbe. Dibe hatine de cezire de va cezire hine sernagay ekev. Hatine de ser derbas bunu. Ale cezire van davati kiri taje kona danwan joş xorpe kona çekin. Waji kurave acemi danwan tuş danwan dibe hevdu memnun karna. Kader ki mane hinek jwan ayrılmış bunu. Avanajı jibavke azizane. Şunup ali uyalide. Ana mire botan evun. Aziz. Yani azizi. Uca vana koşber bunu rast dibe çune ica tariha ihtiyare medvejin. Dibe çune bingole. Li bingole mesela ana merve me vahane hatta anek zariyan val adana hane val İstanbul hane İzmir hane ten veda ten aza rahmeti İsmail o peşeş mehbele çu vefat kir hatin taziye em derin taziye ne kajwan ten yani tu darve dere tujbavike kiliyekit qalbi tbeş keme tuşkey tbeş şükri mi şükesi tbeş mala begendi mi mala begendi em male tuşun kardeş tbe em jmala Halit Ağa'nı Halit Ağa kalke gişayi والحاصل بهركي بافكي خداجو تنر تو بافي دورتن يعني حف باف حشت باف قش دقين هب تبج دقين Halit Ağa و عراقي ايجاد به هاتن خدي غرافي تاريخي اختياري مدري ما كسك ما بچام ندي تي 105 سال بري 200 سال بري هاتن لهاجيه دانين بشتي لهاجيه دانين لويدا جهاجي رابون قوم بلاوان جهاجي رابون تابي خال وخازر شناوان مانه هاتن درباسي بلغا مردين بونه وجا bunu bavuk Süm'el ab Ali Güçün Ömer ab Ali ki dve damagol Hacı Dani Ali Ağa lur vefat Ali Ağa lur vefat gitti doğru pişti uca hatine zaten bir gişaşı ana lüvederane yani kalkane gişa lüvederane ana haciyene hatine pişti ica hatine vedere
tabi iyice bavuk ayrılmış bunu mesela Sim'ela, Necara, Omer'a falan bevan herkes bu aşirek u serê xwe kişandî û yanî êşi kura jî eslê wan gişî vî gundî ava bûne. İhtibiyatı ava bûne. Tabi ji mesela pêd hatî heya apê me hecbedran, apê me hecbedran feqîr û rehma Xwedê lê bi zilamkî mezin bû biçiyakî de xwediyê qîmetê xwe bû. Hesmaîl ona göre îca dadkevê nesil giş xwendevan bûn, herkê bûn bi serê xwe her derdi ne nametenê de tamamê Bêlga Kurdistanê de değerê ixtiyara artık dikeve. Giş gencin xwendevanin dixwînin wa dikin ew dibe ezanim ew dibe ezanim bes hîn li gunda o da heye civat heye bişef ew jî bişef biro ana yekîl vê ortêze bikim selaha tu berawan tuwazef nake. Giş el bajara bin el mekteba bin el medresan ev wala seydayê. Kek Hacı İbrahim em spasiye xwe pêşkêş wetkin bi rastî tiştî cuda wanî ziman. Belê temaşevanên hêja em li gundê Tibiyatê navçeya Qiziltepe gundê Tibiyatê em nihal oda gundin bi serokê eşîra Şukura re wan û pismamê wan û gundiyê wan re em hevpeyvînê dikin hem di heqê gundê hem di heqê herêmê de nexasim jî di heqê eşîra Şukura de hevpeyvîna me ya rûbirû berdewam dikim li oda gundin bi rastî belkî ev manzera li vê odê belkî manzerakî ji zû de nehatibû ser şaşa ser ekrana manzerak di dilê me hemiyan derbastibû çunkî dikevne şopiyê me Kurda de berê odê me bi vî şeklî digeriyan endamê eşîrê gundî êvara bi roj dihatin oda û ev oda belkî ji însanê wê demê re wek zanîngehekê bûn yek divan oda de digihaştin wek zanîngehek qedan dibûn hem ji hêla xîtabê de hem ji hêla zanînê de hem ji hêla bext û wijdan de hem ji hêla ilm û siyasetê de wekî zanîngehek qedan dibûn divan oda de digihaştin ev kultura oda di herêma me de hema em karin bêjin qediyayê yani li pêşberî teknolojî ser negirt vê kulturê lêbelê li gundê Tibiyatê ev kultur berdewam e îro ne ji bo bi münasebeta bernamê tenê ev oda hatî gerandin ji ber ku ez xwe jî li vî gundî ji dayîkê bûme pêrgamê çûn û hatnamê merivin hema ji heyvê carekê ji du heyva carekê muheqeq em têne vê odê em dibin mêvan êvara li vê odê dîsa oda digere qehwetê dan gundî hemû li odê dicivin seydayê gund car tê sohbeta dike alim û şêx û zana û rewşenbîrê gotên li vê odê îqamet dikin û gundî jî tên vê odê îro em jî bi gundiya re em hatin cem hev bi serokê eşîrê re jî rastî dil dixwest ez mikrofonê dirêjî hemû biraderê got jivatê rûniştîne mikrofonê dirêjî hemiya bikim lêbelê ji ber got dema ji bo bernama me Kurtê me bi sê çar kesa re hevpeyvîn kir hêdî jî em tên dawiya dema xwe hûn hez dikin beriya got em dema xwe bi dawî bikin daxwazê pêşniyarî û daxwazê biradera yê dawî ez ê bistînim û em ê dema xwe bi dawî bikin kekê Hecî Muhemed dema ji bo bernama me hatibû veqetandin hema bi dawî bûyê pêşniyariyê xwe dilxwaziyê xwe yê dawî hûn karin bînin ziman gerçî mikrofona we heye yani merivê we yêl Musil yêl Bîngolê hûn karin slavkê ji wan re birê bikin ji temaşevanan re ya jî pêşniyarînê we de hebe hûn karin bêjin kerem bikin hema şoxlê deqa tamamê merivê xwe ji derva dewleta xwe jî û êdindirê dewleta xwe jî em silav û pêşkêşê xwe ji wan dikin aleykum selam û rehmetullah ji televizyona xwe jî teşekkür dikin Xwedê ji we razî be ev reportajek werê xweşik werê delal çê dikin Xwedê ji we razî be em wan jî em teşekkür dikin û em ji we jî teşekkür dikin Xwedê ji we razî be ev imkan da me Xwedê ji we razî be û em înşallah wê van berdewam İnşallah wê herkes tiştê bêserî wê bike wê xizmetê
هم جمال دكن خدي جوار ودي عزيز خيرا ودي قبول أجمعين أجمعين ومسلابة تماما مرفي خو دوستي وجيراني وهر كسي دكن بله وام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمجي سپاسیه خو پیشکش شد کنج بگو و دریه خوش مروکر و مکر میوان ام سپاسیه خود کن که مختار هون پیوی خوی داوی بدقاقه دقاق تشکری دکن اف تلفزیون هات جمع و جمع شیار کر و عامر واتیه ام پیش ده بخن و ام سراوال مرویه ایگل لفرجي دربجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جواو تلفزيون خدش برازيم كي هادي ام دقاق هما پیشنیاری وجي بسينن بله اجي سلابي خوش مروي خوش زوزين ره كردستان عراق ره و مشير ره و حچی دوست و محبا از سپاسیا خوشوان دشینم سلابی خوشوان دشینم تایبتی امی آدان اجی شکری امی آدان اجی سلابی خوشوان دشینم و گلک سپاس هذا جو راضی به امجی سپاس دکن بله تماشاوانن هجا ایرو برنامه عشیرن ما ام باجار ماردین نافشا قوسر لگنده طبیعتی با عشیره شکر را به مالا بگندی لأوداوان یا حج بدران و زاریوی و نویوی ام لأوداوان یا گند بون میوان در یه خوی معزوبانتی جمعه وکرن پیشنیاری و داخوازی خوی حقی گند و هرم و عشیره خدا مرا بوار الهف پار کرن دمام براستی بداوی بو بس پیشنیاری ما بداوی نبون هین بلکی دجوات ده گلک برادر تشنی جدا بانیانا زمان لبلی دمامه جبرگو داوی بو امجی صحبت آخوا برنامه خواب داوی بکن براستی عشیره شکره عشیره گرینگی یه دهرمه ده جیکیوی گران هیه بحلما خل پیشه هما از کارم بیجم یه در دوروان یه گو جوان نممنون تونه یعنی عشیره بحلما خل پیشه عشیره دیگر دجمار آخه زیده تعدل و ظلم جه صادر نبویه حتی نه دوی واری داشی جهره میراشی سعوده که هبونا عشیره شکره بله ام هاتن داویا برنامه آخه حتی هفگیشتنا برنامه کی ده تنگی و تعالیه نبینن هر شاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته